Oke guys, kali ini Bang Ciduk lagi ada di Jalan Terusan Haji Nawawi. Ada kuliner yang okduk nih. Bang Ciduk mau sarapan. Mari Ciduk, mari kita Ciduk. Ketupat sayur Kang Rohman. Teh boleh dong, saya komplit deh makan di sini ya. Komplit pakai ini ya, tahu telur ya. Sayurnya sayur apa nih teh? Tahu siam sama kacang panjang. Pakai telur guys, sama tahu. Mantap. Kasih apa teh? Bawang goreng ya? Goreng ya. Bawang goreng, oke, sip. Ketupat sayur Kang Rohman nih, waduh, mantep banget guys. Ketupat ya, sayurnya pakai sayur labu sama kacang panjang nih guys. Tuh, tapi udah dipotong-potong jadi kacang pendek nih guys. Tuh, tahunya, terus ini pakai telur nih guys. Tuh, mantep guys. Mantep guys. Ini rasanya endang sekali, enak sekali, nendang sampai ke hati. Dia tambah nampol guys. Rempah-rempah, bumbu-bumbunya terasa.